Kuringana na ripoti ya control of budget ironekania county ya Meru ni moya county ritumirite chunchikeni ni buru kiambeta ira citite kiri maendeleo ngerekana county ya Meru itumirite chunchike kenda kira kitite kiri maendeleo ira ni milioni 330 na inyanya kuma kiri bilioni 3.7 ntubo ndipo ithirite bukireta matheta kuma kiri bamwe bakariba county ya Meru na Kenyatta ngeria barabu wetende kuonekana county ya Meru na ndititite bwa kimantu igie weti na mbere na inga kuonekana milioni 443 ndiciethire citumika kiri kure antu na njera ntubra watari wa mathabu ya thirikari wete ntubo bombo tuma mbeta che mwingi kethire kiura nontu itionekana uraciarirwe antuba utukobo boru arekire mubango ya siasa tukethe atwikara ndi na mutuma kalembero wari MC Orirora Dera na MC municipality Caleb Mutethia tukiolelie ina kuongwa thirikari ya county ya Meru yerekerete na mbunge ya county ya Meru yongwari ni ukinya yona thirikari ya county ya Meru ni kuruta ngwe ura kwititira tuwita oversight ukethe ukimenya bobo ndekire mubango ya siasa wona turikia Nteto cia Weru themo yana tukuthuranite kiri Nteto cia Weru themo Mutiyo mututi MUTEMBEI kuma Nteto ya robate choka urawethira ikumirida tumithiruku abate muthika mwanka bone kioto muthaka kwethiro chuleti Nteto chekenda gichogoria ni theowe bate kumenya tumikiawe uchioroa Yeo monoke kwarire majani kia ntukushile kwambiria kaunti ya Kericho gitongeretu ni CS Nturi na munini wa rais Rigathi Gachagua Kuchene kumira ateka MCA na SRC nyuma ya SRC kuwa bateongele MCA ba mushara nyuma ya bakwithira baicoge miari ya mbunge cio Ango watone Nteto cia Weru themo nibito MUTEMBEI Edward monetwa mathithio ni Purity Richard Tukiambiria musieyo wa mututi Daniel MUTEMBEI kuma robate chuka ura wororo ni antu bakumenyeka yuwete bate muthika mwankarira nende akethira akiona kioto kiawe MUTEMBEI ura wororo mieri 3 mithiru na atumire maandamano ya ramatatauni ni achuka na kurete kukiora wari mukaririte wankiamo ya bonda Nteto chuka ya wekira ku bobo yete urene ri muthwaniru wa mwatithirite aikirwa mpine mwankathai na baraba watire kwithira bayatu ambodi ya kuma Samura Gishima aina Nteto nkuluki Kuma ntugo ya gichanga cha kirage atemete barabara ya kuma Meru kuthi Nairobi ya ingiro muchi wa chuka antu bakiandamanira gikuo kia Daniel MUTEMBEI mukari wa Nteto cia robate ora auragitwe na nyumani barabara enu ya ingiro wataka iborichi baraba jokirie ithandukurira riari na mwiri wake Nkuruki ya mieri 3 emunthi MUTEMBEI atikore kuthikwa na gutikore kumenyekana ire akathikwa atori amwe na antoba muchiwago bariuga batikienda kumuthika mbere bona haki ya gikuo giake ikithingatirwa tutithikite MUTEMBEI nginya thaino ogwa ari mochari community na antu maria mamuiche wega na wiro ria rutaga nimo maugite maregete athikwa makauga ni menda justice yonekana nontu before MUTEMBEI yakuite gikuota kiu akuire nakio ni gikuite antu makiria ma mathatu wa erienu wa weekend na wa mweri uyu tuonire tukiintimidate muno na tukifocha kwa nginya kumuthika tuona kwina untu tumbikiritwa undani twauga leke twambe twikale tutathikana ni tontu ni turathiritana kwa muno nginya ni antu anene tukiragwa na no kuthie gutewa twauga ucio kwenda kumutania akorwa ro ambere untu imuru wa ngina imwe ni tubirite umbi tutikumaka nontu at least Yeto kuona ni injustice tuone tuyo tutikumakira no twamakira tugatwika riu virenjiri takia maitha batano gatigatika athuganirwe bathanthatu bakumuraga ibaperetwe bondi ikoti nene ya chuka arende bakathi mbere gwitiga igambarire bakiumaga rumande nchera ya kathwana untubra antu baba bamuchi wago amwe na atori bakenerete bakiugaga indiogu ibakuona taka kuri na Weru bokuona haki niombo jaga gambanire rio kuma kiambiriria na umuntu ni onona ugarurukua no gwante kumenya ichwairi eno nanga ino kuruta wira at least kwina justice ikonekana
Twina faith na mahakama yetu. Tucokerie thirikari yetu nkatho na kithure kindiki tugucokerie nkatho muno mustire ni wegwire kiriro gietu na wauga ni ukuthungirira cira uyu na ni tuonete ni uthungiririte berere amwe na ugu muthuganiru umwe ati kuri wikirwa mpeni untu bura bakuromba thirikari yikaragate kurutha mari mathanthatu na ni matano mariku umwe ti mwambate ni mburia thirikari eto nonto thirikari ni tuije na mukono muracha ni tuona magendanĩtie na atui ni mature unyuo ungi ni mathima ni magerie buria manki mureta tumenye gitumi ki tumite bitha amwe na kwigua bati kuri kugwatanira rira baomba kumuthika bariuga mathiko make makaigua mari murigo umunene kiribo ura ukenda utethio bo thirikari na atongoria mwanya bagichiacha mauntu ma kumuthika ta family gatukaria lakini umenye leo te mauntu twabangite ni mauntu masire tute kumenya ni matundirenete muno financially wano atukinye bantu turie thirikari igatugwatia kumuthika ni tontu ntuko ine mengi muno na turi ta family thaino twauma koti tutari kunjandiriana na ni tukuria atongoria metu monthe matugwate njara enderea tugakorwa tukithika MUTEMBEI mache matugwatie ni tontu bena murigo murito bena igatumika mbeca mingi kuma enderea twacunirwe we ni thirikari nginya thaino tutanavota gukorwa nginya tukiaraniria thirikari inu tumenya aigangitwo atia. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Etithia bobikibiki nterechie mbabu wita wacho kariantere uni butwegete kironda kya nkoje utubura butumita bakamenera rungamiri bo kariantere ubunene bakere mathikono yo muwora woro enterechie nkandone buwita wagage buni butabareketi na kureta ikuo ntereyu Nicholas Chabari aina Nteto nkuluki MUTEMBEI koroi inkomori akarathwa ntugo oye mutheno tuire kwe mathiko omake athithia babonda abara bangi bagwatanira na urumo konaniria abura bae na urumo eno na bae na kithikiro kinene guta uturo obwake na muno nkoroki bakemanagiria makareka amagwenyangia amama kuthina kuonekana antu betunya wa bikibiki ichao warira bakwenda gwitethia oteo owe womba weta Thaa weta kwa watu kwa bikibiki we yani ogo tuweka kwa kurera ni kurera family yaku family ni weterete oro alafu otiyete etie murengo na we no kurathwa na mwamba atikuona wa muratha mbeta ko thande na githikirwe ginge ala ko tuweka kwe mundu mweto ombeta kurathwa na bimbo mbago request thirikari ya Meru County no gari ko request ke mwezimiwa eto kendreke ito moringera kura batu amogelokia na inya tinjai na tinjai imoritingoe na nengele kurtangoege na inya mwana wetu kawetembei ndena kithikiro kinene nonto uma arari mwana turare nwe aki mwana turaritanaria nwe ngwe ndene kanisa arare mwana mtivu itokuwa burutinze ethero etwekira security nene ogwende bakemenanagiria amonoro angi ero mabitha abaokaria bariugo ibo bateri kwithira bakithira mena kongerwa okaria gita aria bakuringa abiachara ciao nekenda bathina mbena kuringa ngoe ciao batae na kinyamara no kiriko gya kwagagwa ne maitha olale Thaa ende itumieta sana oteo komerinya kora bikibiki mwanga Thaa anto ibaiteta moyo mno bakiwa ate bateo meria ndisi ya torona abege mwango mori tebuo Thaa tuwe muntango tuko na bariki na kurathwa batu tokobota warwani ala tokwarwa batu totakwenda kwarwa renge mto news batu tokwenda totomerwa ndisi yae izunguza mwamba unoreko bibi otostora nanya igwethro batu muntu ore bikibiki ndisi yayo ngwa beto ndisi yae kere amona bo nthabithwanire tamo kendra batu thitwenera bashe bikibiki totete keribu ka twate keribu loi Patamido mate asara loi indi asia igembe itromi levena yegembe kuri kosi bidipo na italere teko bidara ya twadi manete na machapsifu last week kanisi twari na bo bisine badri manete na mheshimiwa na Thaa ukaibwanto kalingi ndi tango kwera kumagebe north Peter Class Chabari Mure yonto mrume omugo kurubu miaka 26 ne withiriyo shulete nyumba mwe nterechie mporinture ne ya Kenya gichogoria kuringana na ethe muthako wira no wethire mwire yo atamenye tumike muthako yo cioro ana arare murito na Kenya mubundi Martin Mwambi
ena Nteto ya keba muthaka maninjage kuririkana muthenya we munthirukiriga chaitere arethirwa na gakanda njagi achuchurite kuma kiri nyomba yao ntura ya mpuri kianjage wandi wene achogoria omthirukiri no ndingiro report ni the area manager ambira kwina incident ya kareka kwa ndagitari Murithi wa Joshua ale muthaka wae ethirwa nyomba rukirisurite no kanto bena uzuni muno no ntona etora lele kulingitwa muno every week nito bali tele utokolia katokalura divine kana twita ya Kristiano akojirite karikarire chabuchibo uyu akianjage twe Victor Mutugi augite ithioyo akana kamo gutire muntu uramenya kira giatemire amona kwithirwa kuvegechete na guchwa kana no awithirwa arandikite karatati kumau nitusuire ne tumbire kora ide suicide note agutio tumbire kuona within the house liu tha ino kinya tha tumba go speculate ne mbie tumire aluthogu na mbuge ki ayuthi Mutugi augite wanakabandu keno imbetheka na muriko kwithia muntu agwatwa ikathina ke baragi akenda gutaura na nkinya kuona utethio muntu omba kwithia na kathina nkesi nkethia na kathina maybe ga psychology muntu akugwa kisumbuka kimathugania nete at least ni ashie na other friends ara tabae na ntuba muji kana na mtu ya kuwe korosikiwe antu akujukia tagari taliu ya kumba kuyolaga ku commit suicide mbuge most incidences nyingine gwikale ko kumatolani na tutukomenya so the cause antu nyingi ititwaje na chena the suicide notes leo tukolomba youth antu kagita twena ko daino antu ni kaumu na netukoromba mtu wetu na emwinyirie kabalombe utethio kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi kure kuibanwe rure munda yo mwentere cianchuro iborone kuretrete sanga sante de unara kucheni matete ate kabara kudetera munda yo bakiare bo wete munda yo yuende tu enkuluke miaka 50 medruna yo natuburi kadomba darana ne bakua kweno mo kwenda kuyuke point chionge kendethera kiongela chiawe Kelvin Kimathi aina Nteto Uinyange buncho kadhomba ibuku yirintere shanchuro iboro rwarera bore kumanya ntitikano sha munda atiateka mushimu ya mokurunto twerwa untomora peja bagita rwego rwatro kayaba no kona even now the fence was done egiti omwe they have destroyed, you have seen bakura bioni bya nyumba yo yaki 1973 where I have even my son who lives there, Collins. They have destroyed everything bakujukia chuburia balenda kwethie bakwetha yoau na ndia tukurigwa atiri batwi na tugeta kitha sheria antu bakujukia and there is nothing that can be done. All these women baba kwiwe bantura na bangi betu babejete nguzionera ora tukugitate kwerire nduri atiri kaute sheria Kenya na ruote sheria Kenya utikotonda ni rauga muntu after filing an appeal in the court of appeal nabwiri kwengwa agitabora chokerwa. You can see the destruction that they have done. Rogoro utebo bandite mete utebo bandite uban destroyed kuma eu ndaba file a case against destruction of property area. I have reported several. Kuringana nabo bare bayidukritse munda yo muthenyo yo ruari ya bwana ba mukuru yo mututigi munda jojo kuona aja ti munda jo baba na jurari na case 14 na kesi yethire tariki 21 mweri jojo wathira na twikuja kwambiri gutuguta munda jono ntujwa ingi kotonda ene bakuita family yao bambiri gutogara maiga na gutugira mbu kuna ndio ni nkuromba thirikari ni tutegere kenda twithwa twina maisha jetu chombe igukara bwega no ntwigori baratumite nya komando kuma tauni beja na ngari na ime beja igututishia janja no rendi tujukitie umbi kwa police station ya Ruire itutetwa ripotio tukugitanga ruego munda yume menya orankuga kana ora yoguye jano ntutsabe keja enditera kira kigya kwa na kitha kwikya wa kire okigitata ajokie woni ntendete omuta
nonto ya mukoro kwa mbera indogo na kare ariko ntaigwa entukwa kwendia munda no to agreement na kanyaweta mabuno tena acha ineri munda nande kwa unte kumnengi ambeteni na kuringana na idara Joshua Mujintarangwe uro kuringanizwa na kuithuka munda yomo ankatha iyo thikiantu batano kwo. My mother, the late Stella Nkatha mwalimu akwire 1983 niyo athiki au. My stepmother ura urerwe mami okwa etawa Njuria Nkatha. Njuria Mwendo sorry. Na wa kwire 1994 na thiki au. Itheo msee wengwa meja wentagu etawa Ntukirinyo Ntorogoji na akwire 1990 athiko au. My father wengwa akwa 2002 athiko au. Mwekoro kwa Jane my late wife akwa 2019 athikio au kwina tuburito tano na jo ndombere kwereza court na nende korua why we are not transferred ndereza ndo ndabwira no tuba case hiyo lakini those who are on disregarded by the court the judge ruled in their favor nonto iko ari na interested party I don't know bara ibare tremo witnesses I don't know the reason why it was done so. But Nande, I have already, my lawyer has filed an appeal against that judgment, which is supposed to go to the Court of Appeal. Mkoloki na baba wa mushiyo burukumani amesieti enda itayo kuthia teyambarea munda yo mwanka muthia. Beturi bachoketie ko Court of Appeal. Na turi Court of Appeal wembo igusuya oni betho antegwite intobia baba ngogina Court of Appeal teka ndamiona enkinyira nenya Court of Appeal nonga koti karungika Court of Appeal kinega endere nara na tutwenderete intone kulingana na kumenya sheriani na obali jaba atwairia ito gutugute munda ito tiga gutuguta kariaba no ntibachokete Court of Appeal nyeri nduria Court of Appeal kayumba ikurigiria bazu enderea na munda jaba gwitira ngugi no tukoto na neri turungika. Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Minister Waremi na Dethi Amithika Lentu urina watanirite na munini wa Rais Rigathi Gachagua kiro uduori bokio manoke majani kira kietite na mbere kaunti ya Kericho kio manoke kira kieta na mbere kwa ntukuishile kiretete amo watili bakimeraki amo na atongeria kuolelia mathina na kinya mantu era bomba kwethira bete thina yo murimi kumania na mathina ya murimi wa kirema ya majani hau kilokera. Let me start by saying that it really gives me great pleasure to be with you in this very important tea conference here in Kericho. I'm happy that for the first time we have a sensitive government that is committed, that is really focused in addressing the issues that really touch on the well-being of our farmers in this country. It is worth noting that tea, the role tea plays in our economy is in a way that it is one of the largest foreign exchange earners in this country, and for that matter, its importance cannot be overemphasized. And when we meet here today, we meet here to really reflect and see the challenges that this sector faces and how best we can be able to bring around the reforms that will go towards ensuring that we have the best of the prices for our farmers. The little experience that I've gained as the CS Agriculture in the last 7 months, and which I would want to briefly share because this meeting is for the Deputy President, is that when the Kenya Kwanza administration was coming into being, they made pledges to the people of this country. And one of the pledges that I remember was made, there was an issue of the guaranteed minimum returns of our produce. The experience I've been able to gather, and which I want really to ask the sector players to consider, is because some of the challenges that we have faced that include that are not limited to the increased cost of production.
Ego makinto tono tukuona kanya kuno kendirikana kiri mubango wa rwa siasa together tukiolelia report ya control of budgets. Ara tukuona nende county nyingi iriyo county ya Meru nichithiriti kiremoni utumira boya mbeza chawiti na mbere utubabura tete kununa kuma kiria kari na kinyatongeria baraba kuwa county ya Meru etitite boya kumania na manture kubangira kari baraba ringire kura tariki 9 mweri wa 8 mwaka muthiru katuthe tukino kendo wete kuraya nchokerete na Nteto nkuluki. Hapo. Leta driving license. Ala, haina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Haina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni msikilizaji wewe hapo. Hebu meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunataka kuuliza ni station gani bwana? Angalia mumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Unondune ija weruni. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Lisha Milk ni iria retu kuma aja Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na regu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Bueno, tubeta na mbere kurumira Nteto cia Weru themwe. Mubunge wa Ikuru kaunti ya Thaa Nithi Susan Mwindu na ameneretie maandamano yaraya kwirikana yakabwithika muthenya uyu yatongeretwo ni mutongeri wa murengo wa Azimio la Umoja Raila Odinga ya kumenyekana ya Sabasaba. Awite Raila nike ena mantu yawe kiumbera kwenda yabwithika na iketumia kubwithia maandamano ya yara kureana nayo bunene nkuluki na uretia karibu miankene kwithira beke kathiri atetiko na kwithira bari na wendo. Oreina wa MCA wa Abogeta West DMK Kiogora audetie minisa wa karibu ndene kithure kindike ona kinya Nterese Southiment kiumetwitite kwithira kiena ntaira chochoka ni rio karia Ntereu mutugi kare aina riboti.
Muthenya jwa rujo kwirigiri maandamano ja manene jaria jakumenyekana thaa sabasaba kuma kiuterugiana na thirikari jatongiritwe ni mutongiri wa murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga na ndiakiairia Nteresha Riji Nyaki West gicigo mbunge kia North Susan Ngugi Mwindu uria ni mubunge wa Tharaka Nithi na ameneretie maandamano jau bunene akiuga Raila Odinga ni mobatu jawe kiumbe akurwira na tija mukari wa kawithire. Kesho maandamano na pinga. I condemn the maandamano in totality. Haisaidii Kenya, ni kuturudisha nyuma. Kuandamana sababu ya interest za mtu mmoja haikubaliki. Ati yeye agawiwe mkate, nusu mkate akipewa ako sawa. Asipopewa ni maandamano kila siku. Wacha andamane peke yake, msishtuke. Ati kesho kuna maandamano, tunaandamania President William Samoei Ruto. Tumuombeeni sisi kama Wakristo, tumuombe atuongoze, tumuamini. President amejitolea. Najua tutafinyika kidogo, tutafinyika kiasi, ndio tuweze kuwa Kenya na Kenya isimame imara. Kungina kukiathone mwanye msio wa Bogeta West DMK Kiogora akiaria mathikone Nteresha Kionyo na ariritie thina iri gukujirwa miankene ya kaunti ya Meru na Tharaka Nithi. Tobana nya baraba na miunda thaa iyo tijule mano uritagintuku no ntobwai na ndanto bali mora bakauga mwanka jo Tharaka yo raitirie jo ankete yangu aja piras baraba ije mitungu bali go nyo Tharaka yankete kaunti ete igwetega ka sibitari mbeti baethia meri etathire thaturi kaunti ethithia kairi barejire echo ba methia kairi ogo tuthirikari ya Meru kaunti umba gwetega ka sibitari Tharaka MP ule Tharaka Murugara choka itia ejandera boke agwa ka skuru within Meru County ogo Murugara nate ogwaka sibitari Meru ogwaka sukuru Meru itivet institute yaka auga ni antu batharaka bau baina Meru ngwakira na ndi barachokere bakamata nyambo cia county ya Tharaka Nithi beja baikira within Meru County baire yo goti within Meru County na kiumia twetete waziri wa karia bondene kithure kindi kerigiria ya Southimenti DMK na muritia akijaneje na ntera ya mianka kenda kariba Meru na Tharaka bakara no kiri akiuga taura thirikari ndhiru ya Uhuru Kenyatta ya bangaga kuinja kimuguru kinene miankene eu kuthithike ukenda bakamenya Meru ni kuna Tharaka niku nawe mubunge Susan akiuga kira kuromba ukurukira makanisa ni ngwataniro miankene ukenda ntu bakara no rumwe. It was of once and for all the Meru ere ara between Tharaka na Meru nonto nande antu bakura we especially interira cia Gembe South na bagwankanira Tharaka antu bakavamia go tuko na migwi antu bora go ngotikituragiria antu badato sofa mbere kira ito mangava na ibali bakurikania President Uhuru baitenjeshi inje mutaro jo munene mono ala Meru ni kwanganira Tharaka kuma ndeje gweta mwangana na Meru National Park project yewe ingiriro rendo aciambirire cia Uhuru na Ruto ne rongamirire kuinja mutaro jo mantu jale jo banga nonto nandi kuonekera no nganjeshi ejo njo toka jo January gakurago na ito kuwa mukumbu jo establishment between Meru na Tharaka okeja gweta kiberesia mukumbu jure jo munene mono jura ju kuonana na ya mwanga jo miriga Meru na ntubo na bodho guchi jutho jo temeri nya barabara ekera na jo andirwa miti ututega irore okona jo kuthiria mairi nyamwira 70 na rokamenya ndera imiriga Meru ndera ne bodho guchi itu ikire mwanga between Meru na Tharaka wagaro kamenya hii ndera Meru ndei Tharaka na thina wikathira. Mesikia kwamba saa zingine mnapata Meru na Tharaka Nithi wako na issues, lakini unapata Tharaka Nithi kule chini na Embu ya mbere kuna issues. Tunapata saa zingine Meru na Isiolo kuna issues. Isiolo na Marsabit kuna issues. Naomba sisi kama makanisa, vile tumejumuika leo bila kuangalia Isiolo, Marsabit, Meru. Naomba kanisa, hivyo tumejumuika leo na tumeungana. We be united for a purpose. Even as we unite to ensure that we build our churches, we also unite to ensure that we are peaceful. Tunaishi kwa amani. Kanisa ambazo ziko kwa zile kule kwa mipaka waongoze wananchi wote kuwa na amani. Wakati hata president anakuja anasikia ya kwamba mipaka na mambo ya mipaka na mambo ya vita na nini imesuluhishwa na Waadventista.
Tunapokuwa na camps, tunaweza kuwa hata tunafanya camps and I will support. Tumeamua leo kuna camp pale juu kwa Pastor Kenoti wa Mkodhima, Singine tunaamua kuna nyingine hapa Isiolo, singine tunaamua kuna nyingine, crusade mkubwa ya kuonyesha wananchi sisi sote tumeumbwa na Mungu mmoja na tukae kwa amani, tukae kwa upendo kama watu wa eneo hili. Nkiripotra Nteto cia Weru, riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Biashara na rimba mirane bakuthethanikira bakuwa mabroka barabara yatete kuona muri ni bo banyamari bonene. Akiarimo biashara Jacob Mantile uwete mboroka yisiri uramirana mauri yande na bakinya Somalia bakethira bakiongela mbesa ure woti bakimera kebo ambirite kulikithwa. Nicolas Chabari aina Nteto nkoloki. Gagolelia mirada ai Mira ikimekana aneo kimera akiragiteithagiria anene muno atu ubanterino ochiagembe mantuni mwanya na kuona mbeca aciao kuthina mbere na uturo obwao indi kuri na ugwati bonene kinya gwethiro thoko ya Somalia rio ati bariuga biashara itikobwa abwega mwankathaino nontu antu baba kugura mira ino baina mibango yao ya kando ira bakuthina mbere na kwinyiria ni omurimi na mubiashara wa mira ku manterino chiagembe. Mira thai mu Somalia iturire tundu kimwe chiringi mana 3 Rigero aureta kale burarwa chiringi mana 3 na ara Somalia tondo kimwe kiu kirendwa chiringi 4 na iko ntombete tena nkona omere kwendwa miratha ine mingi na lakini bate kwenda kwengela quantity emirere wita Somalia bethi mira bakaura mireme nini kenda na bobendia nara baetie mirete bakairia nto baekera miranga ene ita Mandera kenda mireki nyakwembe kaibendia kale lakini kurana wabaturera isi. Jacob Mantiro ne mubiashara wa mira akiuga ikubatiri kwithira kithingatirwo kuonekana ati atongeria abonthe baegembe na kinyamiro ngima ibakuthetera kimera giki kia mira ne kenda kiona thoko bwega no murimi ungi na urane murungamiri wa sub county ya Kiengo twekirimi mukambi aliuga ibwega bunge bakaira motion ikire bunge ne kenda mira kinyaru tarutwa akire list ya amanto megienda wacha kulevya. Ugagutho mtu onkandamia na tura kuthetera mirego ira oneme yari ni atete na mtu okuwa alimewa mireba kuinyo murimi mirare ndie tondo chiringi mana ile rego chome bile bidire ro chiringi 120 ne tondo ke muntu yo kyora ege ndie ngirinya na ote muntu ukona yau bibone te Nteto cia itene to mishakoro ya nithia Meru mira niyo backbone ya antu bembe. And I feel a lot of pain ria mtu akuringa siasa kana musiasa akuringa siasa na mira na batu kumenya kuri ita mira irari na thina rutero Somalia na antu betu bara thina muno especially ita ya corona kam kuromba legislation chonde igiga sombunge duare na kanda riwa mira is a drug now weta budete legislation ekuwa mira neri tokina kanda that time batu ya ntuwembe tukona obono kuthetera muembe Kumegembe North Betan Class Chabari. Na njira ya ukire na kuwatile kithomo mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Kailemia na lungitikiri maskuru mwanya Nteto cia bore na bia kuria na rethirite tethere skuru kenda cio na bia kuria aitarari to baukire mantu yako ni kithomo nyumene na uritie bara baingi bena kainya na boendi bobo ya kumuwati mubango yambiritie yo kuwatila kithomo mukiri mithika aina ripotie. Cukuru cia ndwanda cia Meru icietete na mbere kurumirwa impara ringi nyume mbura mwaka yo kuria kwana twithara twina challenge nene muno ewe karitwa skuru ira school retention aritwa be yantu ko inkai kwethira kwina mpara na nja bakaura nja na baurire nja batemba ko ya skuru tuma kugetha kwina challenge ya performance in schools nontu those time aritwa batikuo ko bateko menyo concentrate mathomo yao nikaenda bamba kuthithia boya 80% ya athona ordinary china drought chukuru chetu chonde china challenge ya kithomo nontu bwa mbara ire ambirite hukuma nontu burera kwetera ni muno ntu barone bia kore bikai sana na bendia kenda bomba kukita fona bara secondary na colleges kumania na ontobo mubunge wa Ekuru kaunti Meru Elizabeth Kailemia na thirukitie bia kuria ke cukuru cia ndwanda cia bore tiania na kinyegembe na inyatha ituthingatirite muno mantu ja school feeding program jawi mantu ja watiri thirikari muno na ruarua cukuru cionthe keja irio kenda na baretha asta muno na kwe semi-arid kwenda kwambiria deworming ikunenkera na ndawa
kenda menyo ekua. Amwe nabo atongeria bantere bawete kithomo ikiete thina kiria ana bako kumania na nyumo cia kithaka ire ikwanga Nterei. Kuna riski rero muno mujiari aregeria mwana agaita cukuru lakini mwana mujiari atiwa ino kwa kithira mwana akinya. So riski to in a very high level ya risk nonto bo ambitire ikothilonka ko na chimba na tukwenda kuthene tuna chaos. Na rantu ba umizi ni nyumo cia kithaka kana na bachukuru. Kwigwa munene wa KWS na rwe tukarita no kuria na nyumo cia kithaka na batwe tuthe tayari kuria na nyumo cia kithaka antu bari amichi nyumo cia kithaka iri akenge muri safu. Ende ntakomea kithira batu akwenda tutakuria akenge muri safu kana nyumo cia kithaka kwenda cia kuria amichi na bateria kutofautisha mambo ya atwira na tebo kwa kumaanisha lakini tutira ndi kuria na nyumo kinyega ria kithaka na for sure bara utekigosho ntu ate kitu ingwa tu na tu ibange so iba ibange ba yuge nyumo cio tewa kwenda kuria ni racio turia ni racio twitacio ate na tengombe na temburi na tentuka ya kinya twita kwenda nyama turia so no mwanka kana tuchikama wagwa kana tuchikama tentuka ya kinya tukama njo kana tukama mbiti kana ni so niria na laibati kwetheire kenge impacts na tuturie michi no tanto bari amichi athwana tenge muri reserve na munene wa KWS namenye boya na ikwe boya athwana is not a game reserve. Omantu ne yakuringana na mama Safi uraimu membo kamiti otalii mbunge nenene de kamiti neu nte mama twachemania antu beto ibora injogu ibakinyangero irio compensation yao ekejari na ndeke ikio kioria ntu inyanjogu ina shire jire ntu bampara inyana au pakine na itokuthithia ora njogu shirema kwijana weto miundene yetu ithirwe roje rwao shirigwe ora tusiumba kwija miundene yetu. Karambu nkurukia wete ibetete na mbere kuthiatira mubango yo kweyana tauro cio theru kiria ana bachukuru ya ministry na ya education na mbese isi atengero kagita mono kwa ministry kenda ina kanairwa ana bari bagurairwa sanitary towels na imantu Anthony mono ntu are baikura na ndi bambirio bamenya batita inya chukuru ntu ibokira aibu kwa winkwenda kuromba nya ministry ntu ituraboromba batunenkera mbeche iu sheja kere ekuru kere atongere bekuru baba gwitwa woman representative ntu baba kumenya thina yare na igeta kuraja kubatetheria kwa tukendelea kaire na of course ikazi URETERI kuga itethro ina taxi kende nyabara kumba kura bomba kura na mbeche inkai sana nkuruki na rumbete mabisa bokaria kuthiatira ntu barabara itherie dispensary mbeti nteretie mitungo imentie boga iti na utire ibakuyukirwa matalia ya kiwatho department yetu ya security internal security borisi atongeri batu bantura chiefs antu banyumba 10 batethero batijora gukarawa na wo kwau itotethanerie twinthe inya tori tumenye ibao bau bena walifu jabo ibagwatwe na baingero nyethera forever nontu batena aja na community. Kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika. Kamiti ya biashara mbunge nenene Rware ni baliungite ntere chethika kiwandeni kia Vineyard kia kiari na sukari ya sumwira ya urena njira itikumenyeka tukura kwa sukari ni kwa butithiria bisaba bainge ngwe kathomba pera nende bethirite arumu wone murungamiri wona ara nende boretie ne kiwanda kibethire baitariro sukari ya urere pate kumenya Antone Kathenya aina Nteto nkuluki. Kamiti ya bunge nene ya biashara na viwanda muthinyo mdeni thithite gikaro na mutongero wa kampuni ya Vine Park ile ni alungamirite makombe mala magite sukari ile jagote kwithirwa itembega mbere sukari no kurutwa kiri makombe mama na kulega kumenyekana na ale ya thire Peter Njenga oleno director kiri kampuni ya Vine Park akeli de yatika gitakara sukari ino ya umire potini ya Mombasa yerekere ntere jathika na nonto makombe mao maemejuru bajukieta galia ya kukombera makombe mangi akwina kiwanda kiao. Peter Njenga akeli de yatali na wagagu no bweko bukona wekalia kile makombe mama. I had no problem with security arrangement because there are guards there. Let me clarify that. That place is fully guarded. Sorry, it's fully guarded. It was not a question of me having that fear that the sugar will not be secure because there is security, which is employed by our landlord, that is King's Commodities. 6 guards there. So let me clarify this.
I had no issue. Because if I had any suspicion that that sugar is not safe there, the next thing I would have done, I would have gone to the police station and asked for 2 officers from the BO. That is APs. But I didn't have to because there were 6 guards. Kamiti no gwitokera mwikari gitwa James Gakuya kendaga kumenya gitumi kwa ntukungi mela sukari no litwa kirima kumbe mama weta director ateleidho bobo ne bugwikari kam 40 containers is not a process that can be processed within an hour. To load the same commodity back to the trucks and the trucks to leave, it means a whole day need to aspire. Because we are talking of 20,000 number of bags, sugar bags. At this point, I would like to know, you want to say that nobody communicated to you and you had your own security within your warehouses, that something wrong is taking place. Njenga agitetera nelidhitie na kuga ati makumbe mama male mainge na kwithira memba bandike silja KRA na tamu kirete barua no eko ya gwetekeria methiro makirugulwa. When we put in the sugar there, I saw the sugar inside. Na tulifunga na huyu na watu wa Galgamesh na seals zikawekwa. That's on 21st. The following weekend, the sugar was still there. Do you understand? Because the seals were intact. The seal ya KRA is an authority. I had no reason because I was in communication with KRA. Gentlemen, when are we getting the letter to reopen? Mr. Mwangi, please, we have done the report. We are waiting for approval from our boss. We will bring a letter and we will unseal the go down. Njenga kidije kanambe kweleithia ati amenyire sukari no narutire makombe ni mama nyume yawe gwikirwa mpengo. This is something I came to know after I was elected. This is something I established after I was elected. Arrested. What I've gone through, my friend, what I've gone through here, I've gone through hell. Kamiti no nithirwa gitenga ntuku ingi jakuthina mbele na usunkoni bobo na ikethirwa ikialanile na Njenga hamwe na kambuni ingi ile jiarekire kura gwa sukari ino kuma muji munene wa Nairobi. Beta Anthony Rangi wa Kathenya. Minister wa karibu ndene Professor Kithure Kindiki na kinyite ntere chelo kichogo tukana kumureka thina che wagagia ritwe kitenta bariko ntereu tukucherwane kuondeke tempito kire kathomba uturabutie akari no bwa bakimakira utorobo. Bado tuko na changamoto kubwa sana ya kiusalama. Na kuna mambo mawili makubwa ambaye yanaendelea kuhatarisha usalama wa nchi yetu. Jambo la kwanza ni uhalifu ambao unaendelezwa na watu waovu ambao ni wezi wa mifugo ambao wanaua watu kiholela, kuwaibia mali yao na kuwatoa katika sehemu zao. Na hii shida tumekuwa nayo kama tatizo kubwa la usalama wetu kwa miaka mingi. Lakini kama mnavyoona katika miezi michache ambaye Mheshimiwa Rais amechukua usukani, Mheshimiwa Rais ameamua na ameamuru ya kwamba serikali yake ndio itaangamiza biashara mbovu na uhalifu wa wizi wa ng'ombe Kenya hii yetu milele na milele. Nashukuru umesema ya kwamba NPR wametusaidia sana kuleta hali ama kuimarisha hali ya usalama hapa. Kuna wengi ambao tuko nao NPRs lakini hawajafanyiwa training. Tulitrain 140. Na asante sana Mheshimiwa Governor, wewe ndiye ulikuja kusimamia mkiwa na County Commissioner wakati walikuwa na pass out. Na nimeamrisha County Commissioner na County Police Commander na team yote ya usalama hapa Turkana
iweke mpango ya kutrain NPR wote ambao hawajakuwa trained hapa Turkana County ambao ni 370. Wawekwe kwa training haraka iwezekanavyo na wawe wamemaliza training yao na wawe wamepass out ifikapo mwezi wa 8. Bishop Wasino ndiye Nyambene North Gerard Kithure uritia wateliba kithomo kwijamo na kuonoke kithomo Ntere Chiembe awete na makete muno nontu ana baba ingiba skuru ba ukumete biashara na semira untubura akuwa ni wati kire rushara roke ya kire mantu yegi kithomo. Itukuibua ririe kithomo na we abo kithomo tutuburia twiruteru tukuona urana especially gitenere wasemane na ngari nyingi kama titeana malori probox ukaona miaka 10 kana gitariri riyite ndiguru yetu ikethira cokete nyuma muno tukarea kuyukia kithomo kina bata na ibuo nto tukua ni tafadhali tuimbirie kithomo twari mantu akithomo no ntuiruruga irwa rutire ndiro otethia muntu warindi na families cietu no ntu nema kithomo ikinamite wetu ingwitikia kithomo tikia muciari na tikinya kia mwarimu na ginya thirikari ikietu twinde no ntu mwarimu na abwite kuyukia party yawe na muciari na abwite kuyukia party yawe muciari na thirikari ni ekayukia party eyo iri thirikari mari yo ya thatu yake otumira bwe na yakawatana ndinama ana bara batu tuingene nabo kenda bantu baruyu na atongeria baruyu baatetheka na tukari otumira opportunity rireryo ana kuthoma igitenere ari agirite then twacererwa kanisa yetu ya Methodist Lutheran rwa Nyambene tukarite twina concern nontu bwa kithomo nontu bora kithomo gietu kitite na mbere antu baikiagaira value na tuona turi kanisa itwina responsibility ya kurutana antu na kinya kuonia antu ra kithomo kina bata na nontu bontu itukwenda kuinvite antu nontu twina kiatho kia ukungwira mathomo tariki 7 mweri mwanja uyu kira twina kia Nkiriana Primary School. Ano tu kinya muthii wa Nteto cia URETERI gucokera nkatho ntubo kutho watanirite na uni twatene utero ngoro studio kiri mubango yo waro ya siasa woni betawa MUTEMBEI Edward munaitwa mathithio kari Purity Richard.